Туғыша пуштарца кертне керегере савынмады юрать. Шубашкарда ял хучалық инчетада тербелеген промышленнычра дырышаган сень уя вертре. Ишченсене кам саламларе тада хош районсем диплом сене девишреш. Цепленрех сюжетра. Чултал крапыр репухнаган уяв кереге кышал нихшан хинчейнте пысык пульча. Выл пыр керменинче ертре. Илана кені ергебе республикаре абачимиш тербейлеген предприятизем хайзень продукции бе паллаштарчеш. Візем міле юрвар хадерленіне кашни тудан сапахма булдарче. Республика пушлығы Михаил Игнатьев патшалық думен депутачы земде курава пағалареш. Лайық туғышлы шлеген вара диплом сембе премии сене девишреш. Район сене ял хучалық шерезен лаптыки сене кура лиші ушкынрачы сларич. Премш вырынзене варнар падрель тада тывай районе сем ешінчеш. Варнар районе тештыр тузайлы себе ширимдық центнер тугуш илме булдардымыр, херекшиде пинтоннытла тештыры жапса илме булдардымыр, бүлікшілік панжешлігін земде сүт тузайлесі, ашкага тузайлесі, кадар тузем лайық. Фермер хучалық есене депалыр трещу явра тывай районинчи Валерий Грачев вылық черлі херчеде сынчейші денюсем тунышын дипломати вишре. Савам тем кунда республикари вадам кадар дуран чилай пысыкрах. Баянки гуна сетсевыми шиде тоннытла, ебер сетсевым сезене кашни шулах юстерже бірасшын, ну міле евр болзанда ебер тырыжат бар. Тыр булба ебер кшалги жула пілдергенжен нажардарақ ширимшет чытла жеш, ну ебер малала тырышса бірат бар. Пиде бызықта бере шагында баян пухны жын, ебер гунда езегіне хам рабочий зенек, консерда, нагража тума. Кышал хитахыру и хрепеды мышли кадар тузем ябыхах мар. Вазембе пухын назене ял хучалых министре Сергей Артамонов паллаштарче. Ашка гай сэч мардай лесы юсня. Чандалк пурчухниде шерещене майлы булмари булинде, тырбул черлуми хомладухыши ябыхах мар. Республика агропромышленность предприятием тузайлеген продукции хали чермулда урах чершива задача. Вазеньишни устерме сирин вайхалда майзем дешиделикле. Тереч вашин бушлыхе Михаил Игнатьев. Уяв баял хучалық инчета да тербелеген промышленность райшлеген сене рачей халық артизе Надежда Папкина да саламларе. Чувашин Гларом Вали, Екатерина Фомина, Валентина Алексеева, Семен Антонов.